الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Teala aytады Kur'anda, ey Allah haynen Allah deydi, kutkarığız kesigizni da, hem de aklığızın da cehennemden deydi. Ol cehennemni kızığı deydi, adamlarla hem de taşladan boluklu deydi. An üstünde deydi, mölekle bolukla deydi, hını açıla deydi, Allah'a asılık etmediyle, Allah ne buyruk bergen salağa, ne buyruk bese anıtındır Allah dep alaytat. Allahu Teala'nın keleçisi de hadisinde aytadı, Allah'ın salamanga bolsun. Har biring deydi kütүүчүsүz degen. Har biring de deydi sürüğüne cevap bereksiz degen. Ata degendi kütүүчүdü kesini üdegisinde, kesini üdegisinin için deydi Allah'ın alında cevap berekti deydi. Ana da deydi sabileni kütүүчүler deydi. Ana da deydi Allah'ın alında sabile için cevap berekti deydi. Biröğünü cumuşunda turgan adam işi için deydi cevaplı deydi. Ol da kesini işi için Allah'ın alında cevap berekti deydi. Har biring sürücüsüz deydi. Har sürücü de deydi sürüğü için Allah'ın alında cevap berekti de. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisinde alaytat. Bugün hutbamız Allah aytsa jaş tölünü İki hallikte, hem de tüzlükte, imanda, bilimde çınıktırganını, ataba ananı, ornu, hem de alanı çınıktırga kalay, canında kanın dayamayın atananı, küreşirge kerek bolganı, hem de Allah'ın alında borçlu bolganı üstünden söyleşirk biz Allah aytsa. Allah'ın Teala kesi nasip bersin, en birincisi adam üydegi kuragan saatinde en birinci yeter zatı Allah'tan tilek tilegen. Ya Allah Teala sen oğurlu üydegi bir Kur'an menge dep, oğurlu üzük bir Kur'an dep Allah Teala'dan en birinci işi sabi kuralgan içinde üydegisi Kur'an közüğünde işini barın Allah'ın kesine baylarga üretirge Müslüman adamlı en birinci yeter işlerinden biri oldu. Ondan sonra Allah'ın Teala adamını canavardan bir türlü etkeni sabi tuğandan sonra o sabini ızından karagandı. Izından karaganı atlamı da, sözü de, kesin cürtkeni de, halisi de, kılığı da, bilimi de, anısı da, kalay barığı adam balasını, sabini kaygırgan, anı maldan bir türlü etken zat oldu. Malda da tuvat sabi, adamda da tuvat sabi. Ama adamını başkalığı kalan türlü zatladan sabini ölüp ketkin için canı içinde bolup ata-ananı sabiye kaygırgallay alay ketet. O sebepten Allah Teala kesi nasip bersin cemaat barımızga da üydegi kuragallarını üydegilerin Allah Teala kesi oğurlu etsin. Har adamını üydegisi Allah Teala köz çıraq etsin. Har kimini kalay tüzelerin izlep, kalay ayınırın izlep, kalay bilimli bolurun, kalay çınıgırın izlep, ol innetpe kuragan ese Allah Teala ol innetlerin Allah kesi başına berip, közbe körüp, kol batarın aslan Allah Teala kesi versin. Alay bu halka cemaat bu zatını eter için adam köp zamanlı sabini kuragandan başlap aytkanımça dükesi dünyadan ketkin için anı köz turasından tas etmesi gerekti cemaat. Bu zatlığa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadisinde Allah Teala Kur'an'da kesinlikle ayetlerinde de hem de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinde de köp türlü cerde aytılgan etet. Bu zatın mağanası, bağasını bir türlü ola ki sözünü aytkan bağasını ne türlü bir halda adam
çeke almazçalla bir bağası neydi? Peygamber Aleyhisselam aytkan sözünde aytad Allah'ın salamanga bolsun bireülen deydi sabilerine andan ullu zatını savgaga bermegende aruh halini bergençe de balaytad. Em ullu savga berdiğin sabilerine aruh halige üretkenin old degen sallallahu aleyhi ve sellem. Saatta her kim kesin sabiyin köylörünü alır için her kim boluna göre kimi telefon ala köreşet, anan bolumusu arba alıp berge köreşet, kimi üçü, kimi beri o bergen savgaların cemaat. Sen anga bergen aşığı halini, aruh halini katında alacukta tülle. Bergen savgan sen tüz savga bersen sabiyine aruh halini sen bil savla cemaat'a bergense o halini. Ol sabi ulu bolgan saatında aruh halisi var, tüzlüğü var, açıklığı var, adamlığı var, adamını sıyın körebilgeni var, adamını sıylay bilgeni var. O halde öskeni bolsa cemaat senin sabiyin har kuru da bargan jerde izlengen bir adam boluktu. Kellerin süylgen bir adam boluktu. O sebepten Allahu Teala bizge üretkenen birinci aytadı وَقَدَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah buyurgan deydi sizge Allah'tan başka kişiye kulluk etmegiz dep, hem de buyurgan deydi sizge ata-anaga igi boluguz dep Allah aytadı. Ata-ananın borçlarından cemaat sabi tuğan saatında arivat atagan. Ata-ananın borçlarından sabiye bilim bildirgen. Ata-ananın borçlarından sabini üylendirgen. Ata-ananın borçlarından sabiye aruh halini üretken cemaat. Bu zatlarını üretmese, bu zatlarını kes alına adam oramda ürenip aşkı bolga madar bolmaganın her bir biz de bilebiz cemaat. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam zamanın aşırmagan boşuna sabini gitçeliğinden başlap Hasan ve Hüseyin östürgen saatinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tam canı dünyadan ketken için Allah'a jorukunu da, jolunu da, adepini da, imanını da, dinini de üretkenliği ala ketet. Saatten barımız da bilebiz cemaat alimle aytkallayal. Alim ne desek de bu psikologiyanı alimleri ne deyle? Adamını deydi üretken 4 zatı var deydi. 4 ustazı var deydi balay aytkalla. Birincisi deydi atası ve anası degen. İkincisi deydi okuğa barıp ürengen jerde. Üçüncüsü deydi oramdat degendi. 4 demeydi 3. Üçüncüsü oramdat deydi sabili var. O sebepten kaysı ol 3 zattan kaysı sıyın kögüste bilse sabini alında anızdan barıqtı deydi. Ata sıyın kögüste bileyse sıyın ataça jürte bileyse ata anana sözü var ızından barıqtı. Okuda deydi ustazla sıyların kögüste sıylata bileyse de keslerin ustazına aytkanına tыңlarıq deydi. Oramdağıla deydi sıyı begerek bolgan bolsa anı közünden yüreginde atasına da tыңlarıq tüldü, okuğa da tыңlarıq tüldü, oramına tыңlarıq deyip bana aytad. O sebepten cemaat bizne em ullu жаңылышlarımızdan biri sabige igilikке üretirgen saatta kesibіз etmeybiz ana. Sabige igi oku degen saatta kesibіз okumağımız. Ağzında tütünü bula senge tütünü içip körgenin bolsa canını alkma dep alay söylüşet. Deyin kurmağın ağzında tütünü attandan sonra aytanga tütün içkenini koydu da. Ne da içet da içkisinden sonra içme deydi. İçsen men alay jettirikme bulay jettirikme deydi. Sen sabiyini alında sıyın ol zamanda boltuk kaçan etik kögüskenin bolsanı cemaat. Sabiyini alında zatına etik kögüsmesen analında sıyın bolga, sözünü sıyı bolga madar joktu. Atası kesi bir zattan tıymagalay sabiyin o zattan toktatırga madar bolalmaydı. Hamık söyleştiğimiz büyürlükte algınla alı elle, algınla bılı elle, algında kalay sıy var edi, ullağa sıy beri elle, kalan zatla söyleşken satta algınlığa biz de jetişken biz cemaat. Algınlağını sıyları anda yedi, küçü aytkan sözlerin kestiretken eteyli. Saatta bizim sıyımızın küçü de Allah'a bir karusu boğandı, aytkan sözümüzün kesibіз etmeysek. Saatta bizim sabiler bizne esim bölüp bargan köbüsü ne zattı? Telefondu, internetti. Atası sabine internetin katına basma deyip de kesi internetten ettiğinin yeleri ayrılmaydı. Atası sabine ötürük söyleşme deyip de kesi kar sözü ötürük bolat. Atası adamdan sıyın kör dep aytat da kesi kişinin sözün körmeydi. Kişinin sıyın körmeydi. Atası ulluğunu sıyın körü gerekse dep aytat da ayteyiz Allah razı olsun satta aytma Allah da var la cemaat. Aytma Allah da var. Men kesim eşkedim.
Жаныңа табын ет жашым деп алай дейді. Жаныңа тап. Да не зат жашын өстіріксе сен алай ба? Жанына тапын еткен ба, не затын өстіріксе сен? Бұланы несін аяй біз білмейме? Саби қымылдағаны үшін, саби оқығаны үшін, саби спортпа күрешкені үшін, саби Құран оқығаны үшін кімге не зат заңын жетерге болықты, бір айтыңыз. Кім аны үшін баш төвен болық, неге саулығын тас етерікті? Қарачайда бош айтылмаған чыбықлығында бүгілмеген, қазықлығында бүгілік түлттейді. Чыбықлығын біз бошлағай, бізді қазықлығын біз тік сүйелтіргез дейбіз өрге. Алай болға мадар жоқты жамағат. Ең бірінші сәбилерімізге өретірік зат Аллахны бірлеген, Аллахны барлығын тантыра керекпіз. Андан sonra Аллахқа құллық өтерге, Аллахны сүйдірге, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сүйдірге, Аллахны китабын сүйдірге, Аллахқа құллық өтерге. Нектесең өмірлікке барық ішлер бұл Алла. Қалған затларың барысы мұнда қалықла жамағат. Ama Allah'la байлаған zatların Allah'a barıqtı. O sebepten cemaat Allah nasip etsin barımızға da en birinci sahabilerimizге kesibimiz ülgü olurға. Ülgü болғаннан sonra da Allah Teala sahabileri bizden ülgümüzге barınasın Allah Teala kesip versin. Allah'a байлаған Allah'dan Allah etsin barımızға cemaat. Bu Allah'ın üstüne söz айтылған сатта құлақларының бір жанынан кеткен қылық болып тұрады бізде. Аллаху Teala'ға байланмаған сабиден хайыр жоқты жамағат. Аллахқа байланмаған сабиде хайыр жоқты. Аллахтан қорқып етмеген, башқалаттан қорқып еткен, башқа жерді алдаған етеректе, екі бетлік етеректе. Аллахтан қорққан ол Аллах бады. Аллахтан қорқмаған ол кес-кесі бады, шайтаны бады. Малайда жай заман келген екен. Жайғыда келгені алып айтылып тұрған сабилені Құраныңа үйреттіңіз. Сабилені Құранға ашырыңыз, оқысула. Бұлар нелерін аяйсаңламай ма? Не теріксіз, бұланы тұзлаған метеріксіз, оғысы, нелерін сақлайсыз бұланы сөз үшін. Сабини сағатта бош заманы, қалла бір бар салла бір бұзылған етеді. Сабинің бош заманы болырға еркелігі жоқты. Алғын айтайлы, школдан жетішмейді. Сатта не барды? Сатта не барды сабиден оқытыра қоймаған? Аллахтан алды, Аллахтан да мүй алмай біз үшін. Адам екі иқны ішінде Құранны оқып кетерге мадары бар. Екі иқны сабиіңе не жұмышында тиіп, мешітке оқымасша. Не проблема бар? Саби да, кесің де қалған да барысты, Алла айтса. Аллахны чаңмандырғандан Алла сақласын жамағат. Не бізде бар да бүгін? Ұстаз да бар, мешгит да бар, саулы өсерлік да бар, түбіңде арбаң да бар, жаяу келмесең де. Не түрлі зат да бар, не түрлі условия бар. Китап мı керекті ма? Китап керек. Біздің заманымызда Дауд хажиден оқыған саатта Құран табалмай, Құран оқырға жамағат. Құран табылмай еді. Жоқ әлі Алла саатта. Біреулен Құран тапқан бір ұлы қылатын тапқаншалай көрінеді жамағат. Сағатта қалайға қарасаң да Құрандан оқыған кіші жоқты. Айтсаға біз Аллахқа құллық етебіз, біз Аллахны сүйебіз, біз ақыратымызға қорқабыз деген кітче зат шықын етмеген ұлы заттың қалай іздекті Аллахтан жамағат. Ол себептен Аллах разы болсын, мұны қаманда қайтарып тұрмайық. Мабсатта заман 2-3 иық құрсыла башланғанла. Ашырыз сәбилен, ашырыз да оқысулы Алла айтса. Оқыса өліп кеткен сатыңнан азда сен ізіңнен ду етер, ізіңнен бір Құран оқыр, не суабын сенге бағышлар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисте айтқанлай, адам баласын дейді, өлгеннен sonra 3 заттан қалған заты бар да кесілген еді дейді. Еткен ішлері барыса кесілген еді, қайыр жоқты дейді. Ең біріншісі нейді? Илмун садақатун жария. Садақа жария бесе, миллет алма қайырланса, ол сен еткен зат болады. Не болады? Көпірін болады, жолын болады, мешгитін болады. Ол сен етіп кеткен зат ба, кім болса да қайырланса, қалай бір қайырлана, исалай бір сауы бар дейді. Ау илмун юнтафау бихи. Не да білім қойып кетсең ба қайырлана, есе миллет дейді. Қалай бір адам қайырланып барғы, қалай бір өмірге, үзікліге, Аллай бір да қайыры бар дейді. Ау валадун салихун яду алаху. Не да ызынан дейді, ашқы саби қойып кетсе, ол аңа дуа етерші дейді жамағат. Ең азында сен кесіңе қайырды, Алла айтса, саби қойып, Құран оқи білген, дуа ете білген, ызыңна дуа етерші. Ол себептен есіңізде болсын жамағат, айтқанымыз байда қалып кетмесін, байда қалып кетерін іздемейік. Айтылған етініп барса, қалыбыз бір түрлі болу өт, Алла айтса. Қар кім баш күн, барас күн, байрым күн, 3 күнні байда дерс етін әлі. Орысша айтсақ, понедельник, среда, пятница. Ол күлледе Құран оқытуыңа етеді, ұллыға да кетчеге да. Ерінмегіз, Аллах разы болсын, бүгін шансығыз талмай болмай қалға болықты. Аллах Теала берген мадарба, күрешігіз, оқи алмай қалықма деген, ол бош сөйлешет, нектесең Аллах Теала айтқанды, мен Құраннан бар етерге тынч еткенме дейді. Аллах Теала тынч еткен, кетісіп оқып көрген, аңлаған етеді. Аллах Теала разы болсын жамағат,
Бұңа ес бір бөлігіз. Сабилені Аллахны сүйдірге, Аллахны китабын сүйдірге, айры қылықны сүйдірге, кесібізін сүйді өретмесек, башқа адамға бізге келіп, тішінен өретірклері жоқты. Жиылған дәрсе де құры сабиле чүтілді, ұлы да кетче де барысы үшін да Аллах разы болсын. Айтырға баш күннен башлап сақлайбыз межгетте сабилерігізіне. Ұлылақ әркім кесері келіп қуалы. Как бұтабы кесігіз жәнетке керіп сабилені қайра шығыра ілмей тұрғанша. Аллах тола барығызында, сізіне де, атағызында, анағызында, сабилеріңізді, тудықларыңызда жәннетте де бірге зауқланып, насыны Аллах тола кесі берсін. Ва қойлу қойлу ханза ва астағфирулла ли ва лакум, фа фаузал мустағфирин, астағфирулла. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة